Hello to all my viewers! Hello from the city of love! How are you? It's me again. I'm inviting you to join me as we have a family fun game. So let the bukingan, laglagan, and happy time begin. Hi viewers! Hello from the city of love! And our guest for today is Poy Poy, Love, Casey, and Tuto. Okay, introduce themselves. Una si Poy Poy. Malapit tayo. Hi, ako si Dimple. Love. Casey. Ano sa'yo? Yes, itong tatlo ay mga cousin ni Casey. So, two girls is cousin and also this little boy is the cousin of Casey. Okay, let the fun game begin. Yes. Yay. Kung sino makasagot sa tanong, wala siyang powder sa mukha. Pero kung mali yung sagot niya, powder sa mukha. Okay? Okay, first question. Tan-tan-tararan. Sino masabat? First question is kay Tuto. Okay, Tuto. Tuto Eliseo. Ano? Sino ang complete name ni Lula mo, Buday? Hindi ko maludaan. Okay, palpag. Ano ang iyatsura? Kuano ka mo to? Okay, no. Okay. Ikaw, sino ang complete name ni Lula mo Buday? Milagros Intellinosa Vaccinella. Good. Okay, next question. Si... Love. Eliseo Vaccinella. Wala pa yan. No. Ano ang birth date ni tito mo, Bibi? Complete Ano na, birth date. Pati year na? Pati year. Dara pa lang dahil sa lang. Salamat. Malanta ka mo, ako ni Madaog. Casey, anong birthday ni tatay mo? Complete date and year? October 24, 1974. Okay, pass to love. Wow. Tuto. Tuto. Pass Sige, Tuto. tama. Tuto. Ano ang birthday Kung ni saan na Nini mo, Gail Rose? May 26. Ang yun, hindi ko balo. Ate, butang na. Okay, Casey, ikaw na. Sige, apa mo na lang ni Bla. Okay, Casey. Ano ang favorite food ko? Uy, no na nga na. Sa kabalo, favorite food ko, kwan, spaghetti. Spaghetti? Okay, Poy. Hindi, si Love. Love, Ikaw? pila edad ni Mamay? 20! Sala! Okay. Nakasalbar sa... Pasal, si Ma'am Paul. Okay. Poy. Sino sa tatlo, si Casey, si Janjan, si Mamay, ang palaihi isang bata sa banig? Ha? Casey! Okay. Bukya. Grabe si Poy. Wala pa sa yan. Okay, That's for the Tuto. content. Toto, Ano? Ayan na to. Doon na! what grade are you now? Grade 5 na. Okay, pass. Casey. Grade ano na to ta? Hindi. Grade, nasabta niya na gali. Hindi. Sino ang complete name ni Lula mo, Diling? Flor de Lisa Lorena Espino. Good. Pass. Love. Sano ang birthday ni Papa mo? Uy! April 2, 1970. Si 22, tama? Doon sa love.
Bawal Ano ka na. ang favorite food ni Mamay? No! Yay! No! Okay, Test Toto. yan na. Toto. Pila kabilog amon nga dog? 16? No! Sala! Yeah, siya na lang nagano. Okay, Casey. Casey. What is the favorite subject of your tatay? Mat. Okay, good. Same. Love. Love. Ano lang lab? Ano lang ba? Sino ang love? Sino ang favorite nga apo ni Lula mo Milagros? Si Casey! Casey, iba na. Okay. Tama si Casey. Iba na. Poy. For the content, I think Sino? not. Ato, kagali. Love. Hoy, sino ang wala ga brief sang bata pa sang baby? Si Janjan, si Casey, or si Janjan? Si Janjan, si Casey, or si Mamay? Ang wala permi ga brief. Si Janjan! Yes! For the content, I think not. Tuto, ano ang favorite color ni Manong Casey? Blue? No. White. Pink? Just kasi mo. Uy, ito mo nang higos. Oo. Naging kapitan mo. Casey. Sige na. Who is smartest? Tatay or nanay? Ako. Joke lang si tatay. Di ka karuman niya po na. Okay, si Love. Love, ano ang favorite nga food ni Nini mo, Aryan? I really don't know the family much. Si Bricks. Si Pai. Sino ang pinaka namin magsaot? Si Tito mo o ako? Ikaw. Ay, Namin si Tito mo masaot. Ay, sala. Okay. Sampol! Sampol! Go! Diri. Diri tay. Sige na, naka-short ka, Mando. Go. Sampol, go. Oh. Wow. Te, sabi mo. Okay, si Tuto. Aray, dus mo. Joke lang. Sino ang halan sang youngest nga dog namon? Si ano ganun, 1, 2, 3. Okay na! Ginawag. Hindi ginawa mo. Hindi ko Okay na, patamis, Toto. Okay na, wala na. Okay, wala na. Okay. Casey. Si Namnam. Nam-nam? Diin si Love nga hospital na bata. St. Paul's. 1, 2, 3. St. Abaw. Okay. St. Paul's kamunta na, no? Si Nining. Hindi. Love. Diin si Casey na batang hospital. So, Western. Hindi! Commission! Sabi mo Ikaw pa ba? Okay. Si Poy. Poy. Ano? Diin si Mamay na bata. Sa St. Paul. Wow. Saan si Wow. Ace. Okay. Ano ang favorite nga music ni Tita Mila? I don't even know you! Okay, 1, 2, 3. Wow. 1,000 reasons, Tuto. Pero
may kuna na pa tukar. Sabi ka ikaw sala, 10,000 reasons. Wala Oh, 10,000 reasons. Oh. I don't even go here that Okay. much. How many siblings are day tita mo generous, Casey? 1, 2, 3. Lima. Oh, okay. Wrong. Wrong. No. No, it's 4. Okay. You're not having dinner! You're Lab, not lab. having dinner! Lab. What is the first choice ni Casey nga course? Psych. Good. Psych. What? Boy, ano ang mga napasara ni Mamay nga mga schools before sa MAAP? West Visayas. Ang sala na, wala sa One, nagkuha. Ay, Oh, wala. 3. O, sala. Wala ko sa Nicola Belo, pero wala ko nga 1 day west. Sa Lasal po, Lasal. Ay, really? Yeah, Lasal na pasaran niya. Kag-UP? Yeah, kag-UP. Oh, last na lang, last round. So, who is your, sino ang favorite ni tito mo nga bata? Si Manong Mamay? Ni tito mo bongbong gali ni, sino ang favorite ni tito mo bongbong nga hinablo? Si Mamay, si Casey, si Janjan. Si Manong Mamay? Good. Balaan mo anak. Balaan ko kay successful siya daan niya? Ay wow, really? Oh, sorry, sige, hindi ko successful. Wow, wala si Manong. Wala ka magana sa college ka, wa? Ay, college ka na! Sakit to ya. Hindi ko na sa pagtutuan karon niya. Okay, Casey. Hindi ko yan! Pila kami magutod? Ano? 1, 2, 3, okay. No, polo kami. Polo kami. Oh my God! Itatakwil. No, tudo to. No, si Bano kay Wara. Oh my God, sorry! Okay, last na lang ni Love. Last na lang ni Love. Palong. Love, ano ang favorite nga novel nga ginabasa ni Casey? Ang 1, 2, One Notice Adventure. Tuod, Case. Hindi. Tuod, Case. Dito. 101 essays. O, sala. Okay. I cannot sponsor you! Yeah, wala na. Okay, last na lang, boy. Okay. Ay, grabe, ito yan. Side lang. Um, Ano Dapat may pamangkot ang mga candidate. Isa, kung nga dapat ikaw masabat, parang akong sala naman yung masabat, ikaw man mano, no? karon na. Ano ang boy? Ano ang nickname ni Janjan sang gamay pag ano ang other nickname ni Janjan? Toto. Hindi. Ay, nudge. 1, 2, 3, go. Hindi. Si Putoy. Si Putoy. Okay, picturean ta ka mo. Mambal ka mo, anay. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. Go. Ano na, ang thumbnail tab? O, thumbnail, anay. Sige. Ano pang thumbnail ta? Kapti, anay na. Kay ma-picture. Hope you enjoy. Please like, subscribe. And share. Liwat. Please like. Liwat. Please like, comment, share, and subscribe. O, sige na. Where did we go? Please Please like, comment. share and subscribe. See you guys. Sa malmo. Bye-bye. See you guys. Bye! Please, don't forget to touch the notification bell so that you will be notified every time I posted a video. Thank you! Shout out to all my viewers always watching me in this vlog. Thank you for watching. Hope you enjoy. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Mwah! Love and hug from the city of love.